Halo, Cik Edo. Mang Sahyu mau bikin ini, mau bikin teh. Itu minuman lemon teh. Lemon teh. Mau pakai gula bodas tapi pakai gula berem. Nah, iya. Iya gula aren. Gula aren nih, gula aren asli teh. Manis asli. Semanis orangnya. Mang saya di sorangan. Majikan keur katongo uing sorangan di Cilangu. Jadi bebas keur manaskeun China. Oke, sekarang gulana geus dimasukkan tuh. Sudah dituangkan ke dalam. Sekarang tinggal dikucurkan cainya. Pada mantap buat strek. Ini pokoknya Mas Edo kabita anjir. Aduh. Kayaknya agak Nah, iya. Sudah. Jangan loba-loba ting. Nantinya kecut alias hasum. Cek dah mau. LOL. Nah, setelah gula aren dikocok-kocok, dikocok-kocok, disik-sikan, kemudian itunya dimasukkan, gitu. Baru pakai cipanas dikucek kayak bogono. Kita coba. Ayo. Nih, cobaan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamis, nyasem. Rasa teh ucing.